Sinasd. Eligus unino helena iskinohis. Staganas agay agil. Hohi gesa oniyowi onehe. Oyetlia Elohi usik gesei. Dini lawigi noski gohus onehai. Dunuktana. Unetlana hi gowanisteti. Unetlana utagane unetluka. Ale untadane. Aya dawaloski oni church. Uninase anagilisk. Owansti aldawelagiski ulenti ideha Elohi. Agil ujista lugiske wu no agai agil gesei ahan Elohi. Dini lawigi uniha agil ase no tla wigawansan sti yigesei. Dini lawigi dunuktana uninasti jiskwa utlawidi wuluhisti gadui. Agil uletana gotai ugoha. Nahna jiskwa naskino skiyusti gutnagajigi. So hino utan ined uneltane. Ulasa aldawela giska ilka ale agil uletane. Gutnagay nustane. Nah ined utisa uskale. No usti amayehi kanonesk eliwu ugise agil. Oniso unoneltana uniyeltana tla yunohi use amayehi kanoneski ali ikidan yigesa ugisti agil. Amayehi kanonesk Sinasd gese uwane usti taluj utanei agil silk utanei wugise agil. Uyotle agil naski ulsik gesa iditla Elohi. Uyotle aganawa ale ulsiska gesa negad. Naskino hi kanohed agai agil. Dohyuka llaigo hiu wustik nudanela. Utugi ugina, huh? Osiyo. Today we heard the story of the first fire. As Cherokees, one of our important values is to use our talent and skills as resources for our community. Let's learn to say, practice all the time. Halsina hasti skis dudo the guada. Ha, li, si, na, ha, s, di, ski, du, do, da, gua, da. Halsina hasti ski dudo the guada. Next, let's learn to say, I want to learn how to weave. Aguduli agudelo guasti diga di. A, gua, du, li. A, gua, de, lo, gua, s, di. Di, ga, di, i. Aguduli agudelo guasti diga di. Finally, let's learn to say, I want to be a storyteller. Dika no he llana I aguduli diga no he di. Di, ka, no, he, la, na, I. A, gua, du, li. Di, ka, no, he, di. Dika no he llana I aguduli diga no he di. Good job!
Don't forget to practice these words and use them with your family and friends.